Mokagete katinda kiyoto mokutano sana kwa hivyo. Mokutano nenda kiyoto kakuja sengejo. Na ndige kundigete kia basata banene bako rwanya bangi. Ngebundi yesu. Morugi wana nyomba tukasinyana sengejo. Akonya kombori na botoko kwa rwa bangi leka sabwe. Akibo wanja mama kaunti akale rasiae. Umanyete Montoya mukora agani tamuno motoria okisi kaunti lakini mwata kusimbana bagreso mwe mumato mototo bali weka Yesu Kristo naroyo lakini Montoya gacha mubani mulimo munamotoria ale kisi kaunti agakora injili oborandi obobesai kisi kaunti ekabamo subebilisha abantu yabagwita na bweka lakini kama kumba muroje mnada ya kitoleke na bali bana ndeti ko njirire ile so patoleke babwendere bali naso omurayi olunge bole elino mu musimna abantu mona batokara to bwana da kwa ndaiga ebwendere 2027 ngorika mugambi ule kwezi acho kulingana na moyo yako injili na makumba ngoja kwa yule mwenye kushirika machoke ngoja kuona na mandaba ke imeapa machoke kutokuja kwa machoke mara na baada ya mara tumente imama county as office ekiagara mbele ya ndero ndero mama county take it forward na kwa the south grango yesterday aso mondrono wanaga shi hasi wasaba ndo walisi naye mama county Egefundi negefundi tete ko nyabutaya nyabo meri yake sarasta barata kuya bakora bagenda tuwabai batiwe mama wavile kwa roho na kutu umekumbuka hapo jana na mama uwasaidie kushirikiana sisi watu wa mwisho